Kanongereye mbasuhuze mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo aho mutwumvira aho ariho hose iburasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mutima w'isi. Magingo ngaya muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru M23 niba nabyita kwihorera, niba nabyita ibintu biremereye cyane iri gutegura, ariko yamaze gufata imidugudu igera kuri 5 muri teritwari ya Masisi yambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC. Ni imirwano yabaye isa nkaho M23 yari kurashisha intwaro ziremereye cyane za 12 ndetse na za BM21 yarashe abazalendo muri no teritwari, ivumbi riratumuka. Ibi bice bigera kuri 5 yafashe birabafasha kwisubiza ndetse no gukaza umutekano muri iki kibaya cya Rubaya n'ubundi ahiciwe Liyetona Colonel Wiringoma. Ndakubwira ko kandi AFC M23 yunamiye Liyetona Colonel Wiringoma bamusezeraho mu cyubahiro. Ni umuhango ndakubwira aho wabereye ndetse n'icyo umunyamabanga w'uyu mutwe wa M23 yitwa Benjamin Mbonimpa yagiye atangaza ku rupfu rwa Wiringoma. Ndanakubwira kandi General Dagvin Anderson wa Amerika yamaze kugera mu biro kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nyuma yuko Wiringoma yishwe, nyuma yuko ibirombe bya Rubaya byeguriwe Amerika. Uyu Anderson aragenzwa n'iki Kinshasa, ndakubwira ibyari byo. Ndakubwira kandi ku gitero cya drone cyahitanye Liyetona Colonel Wiringoma ndetse n'abagenzi be. Hari andi makuru yagiye atangazwa kuri iki gitero ndetse n'uwagambaniye Wiringoma ndetse n'ibindi nakubwiye. Reka nze mbive imuzi n'umuzingo 5 kuri 5. Reka mbahereze ikaze nabasabye gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro. Reka munyemerere mpere muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru habaye imirwano ikomeye cyane nyuma y'uko Liyetona Colonel Wiringoma wari umuvugizi wa M23 yitabye Imana. Umutwe M23 wese wisubiza uduce tugera kuri 5. Amakuru aturuka muri utu duce aravuga ko M23 yisubiza agace ka Kasenyi, Luke, Katobotobo, Kaniro ndetse na Kazinga. Amakuru yavugaga ko M23 kwisubiza aka gace ka Kasenyi yisubije bwa mbere, ariko kaharuriye amayira yo kwigarurira utu duce twa Katobotobo, Luke, Kaniro ndetse na Kazinga. Utu duce n'utundi M23 ifashe turi muri no teritwari ya Masisi nyuma yuko yambuye agace ka Rubaya ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC aharasiwe Liyetona Colonel Wiringoma. Leta ya Kinshasa iheruka guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya bicukurwamo korta ya mbere ku isi byo muri Rubaya kugira ngo bajye babicungira umutekano ndetse banabigenzure. Amakuru avuga ko M23 yakoresheje hano intwaro ziremereye cyane irasa ibirindiro by'ihuriro ry'ingabo za leta. Gusa ntiharamenyekana abasirikare ba FARDC baba baguye muri uru rugamba. Gusa uduce tugera kuri 5 M23 idufashe mu masaha atagera kuri 28. Yari imirwano ikomeye cyane, byasaga nkaho M23 iri kwihorera muri ibi bice bya Rubaya ndetse n'ahangaha ahitwa Kaseke ndetse n'ahitwa Kaniro niho yakoresheje intwaro zikaze mu kurasa ibirindiro byari biherereye ku musozi wa Rubaya. Ureba nyine muri Rubaya neza ni umusozi, nagasozi kitwa nagasozi mbona hano kitwa agasozi ka Luke. Yego, agasozi ka Luke iyo kariho hejuru ngo buri kureba muri kibaya cya Rubaya n'ubundi ahiciwe Wiringoma. Reka nkubwire kandi ko imasisi nanone M23 nyuma yuko ifasha agace ka Luke nyine n'uyu musozi bikanayiharurira amayira igahita ifata n'utwo duce nkubwiye. Amakuru aravuga ko inyeshyamba z'abazalendo arizo zatangije ibitero. Gusa M23 nanone yari ifite gahunda yo gufata aka gace kuko kahise kageza mu birometero 6 uvuye aha Luke ugera hitwa Kazinga, naho bahirukana ihuriro ry'ingabo za leta. Gusa aha Kazinga ngo baraharasaniye mu buryo bukomeye cyane ndetse ngo hari n'abasirikare ba M23 bahaguye. Gusa uyu mutwe nturatangaza amazina yabo cyangwa ngo utangaze umubare nyawo w'ababa baguye muri ibi bitero. Reka munyemerere mfungura indi page nkubwire ko ibitero
bya drone byagabwe hano i Rubaya bigahitana Liyetona Koloneli Wiringoma. Hari andi makuru yatangajwe kuwa gatatu. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters nibyo byatangaje ko byahawe amakuru n'abantu bagera ku 9 cyane cyane abari begereye aho ibi byabereye, ndetse hari n'abasirikare ngo bagera ku 9 ba M23 biganjemo abofisiye barashwe mu buryo bukomeye cyane. Amakuru atugeraho nuko kugeza ubu ngubu abantu 19 barimo na Wiringoma aribo bahitanywe n'ibi bitero. Magingo ngaya abantu 19 kugira ubyumve neza nibo bahitanwe n'ibitero bya drone, gusa Wiringoma nuko ari watangajwe nyine niwe wari navuga wari umwe mu basirikare bakuru bahitanwe nyine n'iki gisasu. Gusa hari n'abandi bofisiye bato, hari n'abandi basirikare basanzwe bahitanwe n'ibi bisasu, bose hamwe ni 19 barimo na Wiringoma. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kandi byatangaje ko Liyetona Koloneli Wiringoma na bagenzi be bari bitabiriye inama yo gufata ingamba yabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri ku itariki ya 24 Gashyantare 2026. Ni inama yabereye mu nzu iherereye mu rwuri ruherereye mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi wo muri Kivu ya ruguru. N'urwuri amakuru avuga ko ari urwa General Gahizi Innocent wari wo mu ngabo za Congo Kinshasa. Ikinyamakuru Chip Reports icyo kivuga ko yahawe nyine ikinyamakuru Chip Reports kivuga ko Liyetona Koloneli Wiringoma yari yabanje guhabwa inshingano zo kuyobora iyi nama ndetse n'abayobozi bakuru b'ingabo za leta ya Congo FARDC. Ngo nabo bari babizi ko Liyetona Koloneli Wiringoma ngaza kugera aho ngaho. Rero byari mu rwego rwo kuganira ku ngamba zo guhangana n'imirwano ikomeye cyane ndetse n'ibitero bya drone byagabwa ku mutwe wa M23. Rero zimwe mu ngabo za leta zikomeye cyangwa abasirikare ba FARDC bayoboye abandi bakimenya ko Wiringoma yamaze kugera mu mujyi wa Rubaya, bahise bakora uko bashoboye kose kugira ngo baharase ndetse ngo banivugane aba bayobozi ndetse n'iyi delegation ya M23. Mu bari bitabiriye iyi nama harimo n'umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultan Emmanuel Makenga mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ni inama yabaye kugeza ku isaha y'isa 9 z'umugoroba. Nyuma y'ibiganiro rero ndetse no gufata ifunguro birangije, General Makenga we yavuye muri iyo nzu ku isaha 10 z'ijoro nyine z'umugoroba, aherekejwe n'imodoka nke zari ziri kubacungira umutekano. Nyine yahise afata zimwe mu modoka bazanye, we ahita asohoka muri iyo nzu. General Makenga amaze kugenda, Wiringoma na bagenzi be ngo bagumye aho ngaho muri iyo nzu bakomeza kuganira. Mu masaha y'isa 10 zishyira isa 11 bahise berekeza ahantu hatatangajwe, gusa abasirikare ba M23 icyakora ubwo bari mu nama ntibari bazi ko hafi aho ngaho hari izo drone z'ubutasi zari ziri kuzenguruka hejuru y'icyo kirere hafi yaho muri Rubaya aho bari gukorera inama. Icyakurikiyeho rero ni ibikorwa byo kurekura ibisasu muri ibi bice. Amakuru avuga ko igihe imodoka zari zitwaye Wiringoma zari ziri mu muhanda mu ijoro, drone y'intambara yahise irasa ibisasu, irasa kuri izo modoka nta guhusha. Itageti yari nyine byari straight, yahise irasa ibisasu nta gusha, bigaragaza ko nyine Wiringoma ndetse n'abagenzi bari babiteguye. Gusa tageti ngo yari Sultan Emmanuel Makenga. Umwe mu bahaye amakuru ikinyamakuru Chimp Reports ndetse natwe amasoko yacu aratubwira ko ibi bitero ngo byari bitero byihuse kandi bifite imbaraga zidasanzwe. Bavuga ko rero imodoka ngo ya Wiringoma yahise ihagarara ndetse abantu 19 barimo na Wiringoma nyuma yuko imodoka zabo zihagaze bakazirasa nyine, kuko bikanze ibisasu bya mbere birashwe bahita basa nk'abahagaze, noneho izo modoka barazirasa. Abantu 19 rero bahise bapfa. Amakuru avuga ko abapfanye na Wiringoma biganjemo abagize umutwe wihariye ushinzwe kurinda abayobozi bakuru ba M23 ndetse n'umutwe w'abakomando b'intakumirwa bafite ubunararibonye ku rugamba bashinzwe gucungira umutekano abayobozi bakuru ba M23. FARDC rero ibinyujije ku rubuga rwa X Twitter yahise yigamba
ko iki gitero aribo bagiteguye 100%, gusa ubutumwa bari banditse bwahise busiba umwanya muto. Ni ukuvuga ngo ibiganiro biri kubera i Washington bararebye basanga hemeranyijwe agahenge, ibiri kubera i Doha bararebye basanga hemeranyijwe agahenge, bareba gutangaza ko Wiringoma yapfuye kandi aribo bamurashe bakamurasa n'abandi benshi, babona ko ngo baba bari kurenga ku mategeko y'intambara, bahita batsiba ubwo butumwa. Ngibyo ibya Wiringoma n'uburyo yarashwe. Gusa M23 yahise itegura umuhango wo kumwunamira. Umunyamabanga uhoraho muri M23 yitwa Benjamin Mbonimpa ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter ati intwari ntizigera ipfa, ati abakundwa bacu, ati harimo na Lieutenant Colonel Wiringoma wari ofisiye w'intwari ndetse n'umunyarugwiro, ati tuzakomeza kumuzirikana mu gihe imitima yacu itazigera imwibagirwa, ati udusuhurize intwari zacu dukunda n'abavandimwe bacu bari aho ngaho uherereye. Mu rukerera rwo ku 24 nibwo Lieutenant Colonel Wiringoma nyine yiciwe muri Masisi, aho yagabweho igitero n'ihuriro ry'ingabo za leta. Kugeza amakuru arambuye aravuga ko M23 ngeratanga ku rupfu rwe uyu munsi. Gusa andi makuru icyakora avuga ko muri rusange abantu bagera kuri 19 aribo biciwe muri iki gitero cyagabwe kuri Lieutenant Colonel Wiringoma na bagenzi be, ubwo bari aha irubaya muri teritwari ya Masisi, aho bari basoje inama. Reka munyemerere nerekeze Kinshasa nyuma yuko ibibaya bya Rubaya hano nyine hapfiriye Wiringoma bihawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa M23 ikavuga ko ntabo basha Kinshasa ifite bwo gutanga ibi bibaya, kuko aribwo ibi bibaya nyine bicukurwamo aya mabuye y'agaciro ya Coltan. M23 ivuga ko Amerika itazigera igenzura bino birombe. Uti rero bimeze gute? Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 26 yahise yakira General Dagvin Anderson wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yuko Wiringoma yitabye Imana. Uyu Dagvin asanzwe ari umuyobozi w'ingabo za Amerika zikorera muri Afrika, Africom. Amakuru avuga ko rero mu byo baganiriyeho na Tshisekedi harimo Amerika, harimo nyine Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ubyashimangira imikoranire ya gisirikare ndetse nuko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo byakemuka. Kinshasa imaze igihe yifuza gusinyana amasezerano na Washington y'ubufatanye bwa gisirikare kugira ngo Amerika ijye nyine itoza ingabo za leta ya Kongo, ijye no kugurisha ijye no kugurirayo nyine muri Amerika ibikoresho bya gisirikare bitabahenze kuko bafitanye amasezerano. Uyu General Dagvin wa Amerika ari Kinshasa nyuma yo kuva Accra muri Ghana, aho yahuriye akaganira na Perezida John Dramani Mahama wa Ghana, bakaganira nyine ku bufatanye cyangwa ku by'amasezerano Ghana nayo ifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko mu bya gisirikare n'ubundi, kuko uyu ni General Dagvin nyine ushinzwe ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu mugabane wa Afrika. Reka munyemerere mfungire page yanjye y'amakuru kuri iyi nkuru. Andi makuru rero y'igitero cya drone yarashe Wiringoma mbona M23 igiye kuyatangaza ni mu makuru yacu ataha. Nkuko mbibona hano nyine umunyamabanga uhoraho M23 Benjamin Mbonimpa agiye kubitangaza.